Ia whapeo ngalau tuspa ia ona sue lea i le tusa la Pastoral Paulo i lea kalesia Thessalonia a olona mata upu e tolu. 1 Thessalonians chapter 3, I'm going to read from verse 1 to verse 10. Ia Thessalonia mata upu e mua Thessalonia mata upu e tolu Sauaina ile foi upu mua se o ile foi upu e se fulu. Ia o afionga a lo tātou li. O lea ua lele ia te i mātou ona ia tuua ai i mātou ia te nai. Tau o i mātou. Ina ua mātou le toe mawhai ona ono sai. Ha ua mātou au ina atu Timoteo lo mātou uso o le au na foi o ia le atua o le ngalue whaatasi mai mātou i le tala le lei ia keriso. Ina ia whatu mawina o tau e ia. Ma ia whaamawhanwhana atu ia te o tau i lo o tau whaatua tua. Ina nei whanga e tia se tasi i nei puapua ngā a wā ua o tau i loa ua tō fia le nei lava mea. A wā foi, o ona pōsa iai i mātou ia te o tau, na mātou mua i whai atu ai ia te o tau. O le ao o mai le puapua ngā, ua whaapea ona taun ulava, ua o tau i loa foi. O le mea lea, na ou le toe mawhai ai ona ono sai, ona au ina atu lea e au, ina ia ou i loa lo o tau whātua tua, nei whaososo ina o tau, e le whaososo, ona whaale au ngā ina i lea o la mātou ngā luenga. A o le nei, ua sau Timoteo ia te i mātou na ia te o tau, ua au mai foi le tala le lei ia te i mātou i lo o tau whātua tua, ma lo o tau walofa, ma lo o tau manatu le lei mai e le au noa ia te i mātou. O lo o whanau nau foi o tau, ina ia tātou wheiloa i mautou. Pei o i mātou, o na fia wheiloa i mautou. O le mea lea le au soe, na whaamawhanwhanaina mai ai i mātou ona o tau, i lo mātou puapua ngā umalava, a toa malo mātou ti ngā, ona o lo o tau whātua tua. A wā o le nei, ua mātou wola, pe a whai tau te tū mau i lea li. Se a fo i se whawhitai mātou te mawhaia, ona tu ina atu i lea tua ona o tau. A wā ole oli umalava mātou te oli ai, i luma lo tātou tua. O lo mātou matua o le atu ai i le pō atoa ma le ao, ina ia tātou wheiloa i mautou, e wha atoa toa ina ai mea, e lei atoa i lo o tō whaatua tua. Wha manuia mai le tua, e tusa ma le whaitauina, o ana fionga pa ia i ovalo mātou li o a fionga o e tamā, na tusia matu ina mai, ina ia o ngā mo i mātou lau tangata na whai. Tamā mātou ti tau tino, lo mātou wola noa, ola pongisa, sa vali malele, mauti noa, ma le masalo salo pe au noa ma le taiala, a au a fionga pa ia, ma le whaasino mai a lau o loa nganga pa ia le atua. Ta mā mātou te wala ause e tu ina mai, lea ngā waa mātou te mawhai ai, o na whai tau, ma whaalongo, ma malama mai loa, a sili o leo laina, o au a fionga pe o no mātou whai tau ai, le nei tai au whamanuia mai oe, la mātou whaalongo. Whamanuia whai oe, le mea whai ngaluenga iau au, ala tu ai lo si ufufonga. Fo ilevi inga ia te oe, ta mā ona o Yesu. Amene. Amene. Le vaiaso na tuana ia tu neisa o talanoa tu ia te oe se whaato muanga whaapea. So se whaiwhi au so se taitai, so se tasi wa iei le whaivo le o mara whailaunga tono le kalesia, e au o na whaamaoti ma whaamanino ia mea nei, ia pe ona talanoa atu ia iloa le lei, e moni le langi ia iloa le lei, e moni ia se oli ia iloa le lei, e moni le kalesia, e moni a fionga pa ia ale tua, e moni le tua, pe o mea ngā ma io le lei, ma malama le lei, e fua ia ile sa valinga, ia ma le whainga o le o langa, o le kerisiano, pe tai o le nei tai au, o te fia whaapea atu, so se tasi ngā lua i tutonu o le lotu, po se whaiwhe au, po se toia ina, po se tasi wai ele whaiva whaale tai tutonu o le kalesia, e ao o na malama le lei, i le tā ua tele o lona tūlanga.
Se tasi o vaenga ngā le kalangoa mai le tusi o Iakopo whai mai, auane I tele nisi o tō e whai ma whai a onga. O le ale mafuanga Iakopo, ono o le nei, e le tutusa le whamasinoina o tō, ma tangata lau tele. Ai se ame e maua lunga I le level le whamasinonga o lato e whai mata e tai, po I lato e whai ma whai la unga, ma whai a unga, I tutono le kalesia, le anga fo o le nei, o le sao ma le whase se ino o tangata e whaalangolango iau me whai. O le sao ma le whase se ino o kangaka e whaalangolango iau me ngai la unga ma me ngai o. In other words, the eternity of those people you're preaching to on Sunday dependent on your sermons. O le langi ma le se olia e o mai le kouloku e whalangolango iau mea o. Mea ngai e mo mi ai, when I say ia I loa le oile le tāu o lo tūlanga, I'm not talking about ile mamalu. I'm not talking about ile taito ma le whaaloalongia. I'm talking about your responsibilities. Yo tiute ma o matafa ioi. Mea ngai le whapa ole o ngā ole fionga pa ia ale atua. Mea ngai ao ona wha maoni, ona suasue masa ili a tātou iloa moni lea fionga pa ia ale atua. Ole lainga lea, ma le whamtalanga lea aua ti ngā ika karinga. Ole whama mafa lea fionga pa ia ale atua. Mai kara Paulo, woe unto me if I preach not the gospel. Not anything, not what Paul wants, but the gospel. And that is our prayer. And I believe that is your prayer as well, for me and for pastors in this church and leaders and preachers in this church, to preach the gospel. Nothing but the gospel. Nei la tai au. O te fiatala noia te oi. I se hulukala e taua whapea, Sauaina ai le whanga e tia. Persecuted, but not unsettled. Kasi o mea e whape ngā o ngā le misi leo lang Kirsiano o Sauanga. It's been a long time since the last shedding of my tears and I preach. And every time I preach, I try my best not to do it, but, you know, it's hard to violate my emotion and pretend. Yeah. Sauaina, ai le whanga e tia, persecuted, but not unsettled. Pero wanga whai atu, I le la vai aso tuna, I atu lau koe whai atu fōi, pero whai aku whanga e kai aule angosa. O le mea ua musua ai, o le mea ua whate I ai, o le mea ua whaki ai, o le mea ua lefia ai, le telo ke usiano, I le lotu I aso nei, ua kei, e ese le Jesu ngā wholwhalaina, ese le Jesu moni o lo kapua I le kalesia. Ai se alanga, a whai oe matangata talitonu le Jesu moni lea, e le misi oe mapuapua ngā I lo o langa ke usiano. Ele misi oe mawhainga tā. You don't have to go and look for trouble. Trouble will come to you. Persecutions will come to you. It's just a matter of, are you living your Christian life in the way that God wants us to? Ai whamaongi la, o kulanga ngā le laulangi aso ngai, ai whamaongi e ingo sia oe, ai alofa I le atua, e amusia oe, e mea na whai e le atua, le laulangi. Masalo a join pastor ya so kemila kamai nga luenga lo kfenga luenga ai e na te loa se tasio kama loa. The first time I saw him, his walk, his tone, his speech, everything he does tells me he's a Christian. So, but 2 days ago, I had the confidence that I had the gut to ask him straight. I asked him, brother, what is your religion? And he said, I'm a Christian. And the very next, after that day, I witnessed some persecutions. But he's a really humble man. And I look at his face, I was thinking, what if that was me? What would be my response? But this guy, man, he's a really good Christian man. I don't know the rest of, but you know, o kako langa fai me tātou te o ai, e loa I kangaka. Ese mai arka maa loa le iska maa loa. E le palau vale, e le fia poko, e le kako, e le pa o.
ngau loa, ngau masalo ia, fai sola vasa veo faku. Okay, loa, se kelsiango kamano. And when I ask him, he's a Christian, he's a brother. So I hug him and we share the gospel. We talk about how indifferent the world is to our gospel. How the world hates us. Ile mea leia. Ia o la lau treat fa pengas ka malo le walau lo ri la ke siang ka malo le. Imagine kere lo pe fien ka ko o lo o ke siang. Will I be treated the same? And will I be respond the same, which is supposed to be like the malo le. O le tala la le fe ka ngoya ke o lo ile context le yo lo tala no ile kalesia nga Sauaina ai le iluluina. Ole aikia se selea. This is the wrong concept that most churchgoers possess. Jesus will never let us go through sufferings. Matter of fact, Magara Paulo, come, share with me in the sufferings of our Lord Jesus Christ. But a Christian is a suffering man. You don't have to go and look for it. You will have it. Just live your Christian life and you're never going to miss it. Ka fia polonga, ka fia ngai mapuponga, le ai pangalea, ile fai o tato mkefsiano, tato te ui I puapuanga. O le polo missinga, ale kuspa ia ya tato. So don't be shy. Don't run away from puapuanga. Why? Because it's the truth about our lives. Ole mea e ui e tato, ile tato, Savalinga. Il kako kusfai kaula ngai kai au. Tatou te loa inai le tuainga tai nga kai I lotu nei na whengai mapupunga. Menga, if someone claims to be an apostle or prophet, before you do that, I loa le leile mea. O apaskolo yasola. Nga kakipi ulu, nga sakavela, nga sawa inga nga fasiokia, nga kau ai ima nga fasa kaulu. O perfeka asola na fapenga nga fai nga ili lua is fasiokia is fakinga is. So if you think you can do that, I have no problem with you calling yourself apostle or prophet, as long as you don't say some things that a little fai mai kuspoia. O le memo mua lak fia vai te oe I au tatu tala no ke va ai I le kala lenga fai tawina I le relationship I le va o le tangata lotu male tai le lotu. Me mua la o la ngona o le tai mo ana tangata lotu. O la ngonga le fai fe au lea, the leader's affection for his people. Pero aku, the first qualification of someone to be a pastor in a church, to be a leader in a church, is the love for God. If you don't have love for God, I don't care how much theology you know, I don't care how sound your doctrines are. Why? Because what's the use of those if you don't have love for God? Because if you don't have love for God, you're not going to love what God loves. But God loves His church so dear. E alofa le tua la na ekalesia. E alofa le tua la na ekalesia. Nga fai ele me silia nga lo sesi lava me ole awina mai o lona alupele totas. Totongi le tua le tau. O ngai alofa le tua la na ekalesia. Me ngai ala inga fuwa le tua ya tato. That's why God is so jealous of us. Me ngai fuwa le tua pe awo silia o sesi mea ngai lo ia. Me ngai fuwa le tua pe awa e rikari se mea mawhai maua tua. Instead o ia lo tua. O la ngono le tai mo ona tangata. Whaipu mua mua ngawhai mai. Therefore, when we could endure it no longer. Mai kara kuspaia sa mua. O lea walele iaia te mātou ona ia tu ua I mātou ia tenai. Tau I mātou. Whamelo la ia. Ina ua mātou le toi mawhai o ngā ngosai. When we could endure it no longer. Longo inga ngā ngosai aua umaro ngosai. Nga ele extension of ngosai from normality, but there's an extra ngosai. Even that extra, it's now gone. It's finished. Le winga kara polo whamai, wa umaro mato ngosai. Ele le ngosai whangai, wa umaro ngosai a koe whikango lima le mele koe. No, le winga kara polo, wa umaro mako ngosai. O lea, wa mato mingoi ai. O lea me o whai. Me kara Paulo e ui lava inga o le akia inga o au I atenai o le ale a wha inga lea. Ala me mga oi Paulo
e alu Timoteo, e fai le whamarsinga, e fai le whalot telenga, e fai le whatu maunga, e fai le fesoasoani lea, i le ekalesia i Thessalonia. Mo lo lo the context here whakaau mangai la wanga kiki aku ma Sauaina ma lama kia Paulo ma la ole ia I kokongo Thessalonia. Lea la wo ma I crazy ia tenai. E mai kala a Paulo we cannot endure it no longer. Ole fia vaai, la no le mfengentua, ole mafai Paulo nga sa ile fia vaai. Le mafai Paulo nga sa ile fia iloa, le fia mau kingoa po ola saunga le mu po mausali, po tu mau pea le fatua tuanga o Kerisiano Thessalonica. That's the desire any faithful pastor should possess, should have. The burden of knowing whether the church are still walking according to the truth. Le kiova mai kala apostolo o Ioane yang episos fai mai. Ole elese fia sili ngai lo uloa o lo sava valila fa nau le pumoni. That's the same burden, same attitude that Paul had for these people. Ole ale le mafai ngo koyong sa ia le mafai e Paulo nga ongo I le ola ya masol salo I pea ola le mautinoa I pea po o mai le fana o Kerisiano I tono Thessalonia wa le mafai nga ongo sai wa le to e mafai e Paulo ona ono sai le fia I loa po o mai Kerisiano I Thessalonia e ui olea foi ole fe ngai Paulo maftianga Amekala Paulo, wale silia tu o mafatianga. What's the picture there? You know, if someone wants to be a good pastor, good leader in the church, read these stories about this man. Paul was not there for himself. He was there for God's church. Wale silia ai matu. E ui lave ngalamakia. Olai loe Paulo. Kele me mga omia Timoteo I. Ave mai e ui le ngamana omia o Timoteo wa ule la va on sai. Wa ule la va fia I loa. You know, I want you to know this. E si ke mi nga kupu e mea ngai valvalunga mangai fisea inga I tato maftanga. E la ke me kalango mai loko lua kia. Ola kala le fe loko lua faku. If you only can be a pastor for one day, then you know why I take this position. Elefing of fear. You want to see. You le fokako ya ima. Mamaraya ma Alex. Elefing of fear. You can only feel what I feel when you do what I do and take the responsibility I'm taking. Then you will have a totally different perspective. That's a perspective. That's a heart this man had. We could endure it no longer. O le lava o sai. O fia loa po sa valio kolo pumoni. And for so much accusation, you know why Paul is there? You know why Paul became your pastor? Because he just wants to fatten his wallet. He just wants to get a good reputation for himself. He just wants to be seen as a good man. We want so much to come. We want so much to come. And you know what? We will always have a way out. We can always move forward. But every time let me assure you, church, we'll always have a way out. Escape. I find le tua le siala me kala Paulo o le mfainga wa luaku a leo au na tu Timoteo. So many lessons we can see here. Paul's strong affection for them resulted in intense emotional pain, make him send this fellow man. Io e fa pe nga ona fai le mea nga mga e fai o Thessalonia. E matui ti ngā le alofa. Ole kai alofa I le atua, I le ekalesia le atua. E peso ngā le puia ni ala va ale ngak fia le skemia. Pa mai, e matui ti ngā le alofa. No, e te ti ngā alofa.
kasi pe luang ya so le ko va ya oe. O ke maso salo, o ke popole, po wa mai lau sa valinga. I may not come there and tell you how I feel, but that's the prayer we do. O ka kalonga kalo alofangia ia simi ia tu maulo na loto ile tua. Alofangia ia Jacinda ia awane li liu le alofa ia te o tama. Pe whaongo long ko lua ia tu mau le whātua tua te o. Pe whalong karwha ngau ia tu mau le upumoni a le tua. Do not compromise the word of God. That's what was in the heart of Paul. O le mea nganga mamafa le loko Paulo. Le alafe me leo kala Paulo I we could not endure it anymore. O le mawhai e mako o ngā ongo sai. Aso ngi, o sea koe maua ngi whaiwhi au whapea. O sea koe maus ka ngaka e sau le lotu, mo le alofa le lotu, e launga le lotu, for the sake o le loku. E le se me kau se launga inga ia maus ke o kusi. E le se me kau se launga inga ia le lei le tala fasol pito ma le tala ave. E ala nga launga inga I ka koul ka la lei, ma le whamoe moe ina ia whana nauni a nganga. Whaola ina nisi I le atua malona fina ngalo. Makua I fia alu lava Paulo. Makara Paulo, a ua wha lave mai Satani. Peong vea ku pole a le wha lave Satani, le wha nao le atua, we'll always find a way out. Why? Because God loves His church. I always tell, that's the bottom line. Know this. Keep telling yourself this. God loves His church. God loves His church. Whatever happened in a church, that's the thing you need to remember. That's the bottom line now. E alofa le tua I langa loku. Po whea ngā solonga, po awhiso wa inga, ma whōlinga mai o le a le koe iaise loku. Tell this to yourself. God loves His church. And that God, the lover of the church, there's nothing impossible to Him. O oso ngi whaingata, o oso ni puapuanga, o oso ingi sauanga, ono lau whātuatuanga. Whaftaile atua, mō puapuanga, whaftaile atua I whaingata, aisea e kuku mai e tātou I lata I le atua. O le whaamua e le taitai o tangata. The leaders in the church sacrifice for His people. O le kanongo aku le mafutanga I titono le lotu. O le ke te talano atu I kai makangaka lo lotu. You know, strong affection always leads to sacrifice. O le alofa o si taulanga. E le mwhainga o si kaulanga. E le mwhainga o le whaasa moa ma ngai ai. E le mwhainga e wha mua muanisi ma o lato manao. Pe a e le alofa. You can only sacrifice when you have those affections, when you have that love for the people. O le alofa moni la e o si taulanga. E wha mua isi. Me mai wha pusfulu o wha mua lea. Wha mai. We thought it best to be left behind at Athens alone. It cost Paul this. O le ale kasia Paulo, o le ngofo inga o ngaia. The context is, o le ala makia le o langa. Kusa, ili mawhawha Paulo, kusa lava pe fasia o kaka I, kusa lava pe maua inga au I, o lo mana onga, waka le lavau sai, waka fia I loa lava, po a mai oto Thessalonians. And that's why he sent Timothy there. Kelo isi mea mga umia Timoteo, anga sacrifice Paulo e aru. You know, and that's the attitude e ka kau unga maua I tātou uma. Me ngā me kara Paulo, bear one another. Ka kok fia ka wha uma. Ka kok ke fia whai kupe uma lava. Ngā kara, all of us here can work on Sunday for extra money. All of us can go out on Friday night and Saturday night. Anyone can do that. But we're here. What is that? Sacrifice. E ia tātou wha mua. Ka ko ke fia travel uma lava. Ka ko ke fia whai holiday, le makanga kausanga, le o ngā kongo kausanga,
O whai unga o kausanga. Ko longi, ele ngau kupe whenga holidays. If you have time, go for holiday, whether it's money or no money, you can still have a holiday. But we can still have that. Ai pangalea, e iai o tātou walawina. O lesi me o ngofo mafa whapele ango i tātou. O aso sa uma lava, kau ke hoa i loko. Imagine ka ngaka ele ongi loko. Asko ngai, mō lātou, aso sa mō lātou. And what a sacrifice that we've been doing all this time, all our lives we've been going to church on Sunday. Ke ofo foi au ia i le mana tumai o le atua. If you notice something in verse 1, you see the first person plural. Le upunga we, person pronoun. The we in verse 1 shows that Silas and Timothy felt the same way towards the church in Thessalonica. Na mātou, o lea ua le lei ai a te i mātou, o na ia tu ua ai i mātou i atenai. You know our ministry? You know how we call church? I always tell you, there's no I ministry here. It's we ministry. It's you and me. It's us. O tātou. O le akala le vali I the agreement, that togetherness, o le ngā lulue whātasi, o Paulo, o Sila, ma Timoteo, mangisinga ia I lātou, I le mea lea o lea, o le fia vaai, o le fia I loa poa mai Thessalonia. Imagine peang whape e whai aku Paulo ai le fia alu Timoteo. There's no record of that. Ele fuse record whape wa ika Sila le ave o Timoteo ai le alunga I. Apparently, at this time, ke mi le alai alu Timoteo I Thessalonia, ai alu ia Silas I Kolose. Ai ku uenga o Paulo I, me langa whai mai Paulo whai upoe lima, wa o loto, wa ku uanga ia au ina atu. The context here. We thought it best to be left behind at Athens alone. Ma ai ele kai makua, ele tai lai titi. Ava, ava tai, I loa ele kai, ava ele kai, fa penga vo ele skesiango. See how Paul regard Timothy here. And we send Timothy, our brother and God's fellow worker in the gospel of Christ. A brother, o le uso, o le au na le atua, o le ngalue whaatasi mai mātou, I le tala le leia keriso. No sign of belittling here, or looking down here. Makua, o Timoteo, e kau e Paulo longa kari I whale anganga. Hamegara Paulo, o ia o le uso, o ia o le au na le atua, o ia o le ngalue whaatasi mai mātou. Never, mangere si posnga, one of you guys did it, ngawhai. It's biblical. Couple of things that can walk away. One of those things, I think that's the first one, olo walk away. Mai se tala noanga, e whai e se kala o se skaka. Ila, I can't see any sign of that. E ke me e kalangoi kalangoi les kai pe kalangoi les siango ile le lava o lesi ia po le ova o le lava o lesi. But here we see they coming together. And the trust ngai a Paulo e a winga ela kamane fa o fa mo le ngalo e fe mai ina ia fa tu ma wina o to e ia ma ia fa ma fana ina fana atu ya te o tau, I lo o tau fa atua. O le upunga fa atu mawina, isi translation, o le established. Ia fa vaina, fa atu mawina, fa ko a kupul fa ma fana ina, ina ua muai fa atu mawina. A fa whenga whanga mea, I le a o ina o le upu a le atua. No substitute of the preaching and the teaching and the learning of the word of God. I say, I'm o mia le whātuma wina. Leanga fo I o le whea ngai le kale siam pupuanga.
Me ngai mo mia fa tumawina. Me ngai mo mia fa malosia. This also reveals Timothy's boldness. Le loko kele ngai a Timoteo. Whakaumangei ang kau whasi mai o. A leo koe fo iei o. The same gospel that nga kau whasi ai. The same gospel le la koe alfui. E koe la au ngai o. That's a challenge. Mo tātou. Ole kale sia lava ia la. E whea ngai mapupua. Verse 3 and 4. So that no one will be disturbed by these afflictions. Ina nei whanga e tia se tasi i nei pua ngā a wā ua utou I loa ua tō fia le nei lava mea. Ele makua mangingo le whasa moa whalongo whala I whapretani whamai. For you yourselves know that we have been destined for this. Can you see that? We've been destined for this. Le upunga sa umalanga kusel kuspa ia means exist and destined. Means we exist just for this, what? To go through sufferings. We are destined for sufferings. In other words, we're not going to miss it. Sili aku lo walu with expectation, ngalo walu with no expectation that you're going to face persecutions. Aki ufa fose mai, ol mela kupolea. Fa fitia oelo fa tutunga kalanga Yesu fa mai ole faku ngaleng pa ulungo le ala. E fa akusar kangaka e masau feko ai lom pupuanga ngalo la ia le fa fitia loa ia le upumoni ai muli atu pelo satan kalanga Yesu le parable. So I did a little bit of grammatical study here. As I normally did, the word kermai means alang fa my passive voice means we were made for this. What we were made for? For sufferings. We were made to suffer. Like it or not. Present tense means it's a part of our Christian life. It's a part of our life. It's a part of us. It's our identity. Indicative in mood means it's the truth about us. What's the truth about us? We're gonna go through some kind of sufferings, big or small. We're gonna go through some. Etusai male fola mai ale tua. It must be. It's inevitable. E ka kokele sawai ka ke osoya. Ele si angkonga failang kala lesi foyo angkonga. Ole sila angkonga ele kai kaya mai. Alo angkole ferkala. Makoi mai. Makalo angkole le mai. E alanga ola le ila ya wale ya se me au ngai. Kai fa penga ka koske. E alanga sao male oso o fenka. Anga le mi sao me fai. O ke me kau karsa oi ingo sia mo oi. O ke me loe ka ka o ke siango. Romans 8:17 for my heirs of God and co-heirs of Christ. If indeed we share in his sufferings, in order that we may also share in his glory. We just want to share in his glory, but shy away from sharing in his sufferings. If I may share in his sufferings, in order that, conditional. That's a condition. In order for you to share in his glory, you gotta share with him in his sufferings. Upuia Yesu, upuia kako. Ale fa pe fia manuia fa tasima keriso e manuia keriso, ale fia ti nga fa kasima keriso iti nga o keriso. Cristiano la yasonge, sinka mai mea ka kekia. Sinka mai mea leang fai. Mai wato fia tato. We have been destined for this. Ole hao mai le pupua nga kalangat fasamo mai fa Britania. We were going to suffer afflictions. We warned you before that, and we tell you now again, and now you know it. Exactly what we told you.
Le mase mea, I'm talking about system 2 maanga ma religion. Le mase mea I le rolangi e fetau I mo tātou wala. E se lava o tātou wala, e se ala o le rolangi. O le atunga lunga o le taitai, mo le saunga le mu, wa umal tātou launga ma lolo on sa. O le atunga lunga o le taitai, mo le sava linga o le kalesia. Look at verse 5. Mai kala Paulu. For this reason, when I could endure it no longer, that's a repetition of that same line. I also sent to find out about your faith, for fear that the temper might have tempted you and our labor would be in vain. Now, you know why Paul was so concerned about their faith? Because he was labor. He was working so hard to teach these people in Thessalonica. Remember, at least once I told you, I challenge so much of you if you have some other kind of doctrine apart from the one we're trying to teach you here. Why? Because we, the leaders in this church, try to leave no stone unturned in terms of discovering the truth in His Word. So se kai le lei lava, po se fai au wha maongi lava, o lona lea mana onga, na te fia I loa po ngā whea o iai le whātua o tangata. For me, direct application, I want to know po ngā whea o iai lo whātua. Remember, I told you many times, I want us to know the same thing, possess the same theology, practice the same doctrine. In that way, we can do anything. In that way, we can be unstoppable in anything we do in this church. O malolo ina po o mamai, o malolosi po o vai vai. E ngalue malosi ina ia aua ne I whasese ina on tangata. Whawhenga mea, teach the truth, learn the truth. O le li poki la le anga sao ma Timoteo, kusai man whai upoe ongo, pa mai au le nei o sao Timoteo ia te I mātou, na ia te autou, ua au mai fo I le tala le lei ia te I mātou. Pa mai kara Paulo, ua mako malo losi ai. E le o le kala le lei fo I le olai, o le kala le lei e tusa ma le reception of the kala le lei I Thessalonica. O le kala le lei lea, o lo tu mau le whātua Keresiano Thessalonica, o lo tu mau I le whaamalosi malona sa. In spite of those persecutions, they're still firm in their faith. And that news to Paul's ears was empowerment. Whapenga umma, ke loa au saunga iau wa aia oi, oka suka malosi. Peke le sau foi au whaalongo, o lake alofai, I kako lo kumane tua au e mai le sau, oka suka malosi. Ai le saunga iau ke le Mose tala. Ka vai. O li pokira ngā le I. Wharongo vele kala a Paulo. But now that Timothy has come, whamailola ia le whaupoe fitu. For this reason, brethren, in all our distress and affliction, we were comforted about you through your faith. Po le ala ki ngā, po le ala whenka, o la whae Sauaina Paulo ia mekara Paulo. Masangia, that's nothing in o whalongo o lo manuia o tō. Whamelora ia, for now we really live. Well, whapea ka ika ngā tala lei o lai. Whapea unga Iesu e wha o lai. A makara Paulo, a waule nei, ua mato wola pe a whai tō te tū mau I le ali. In other words, pe a wha o ngā le tactic for le reverse application. Fōlinga me makara Paulo, a whapea ngai ngā uko o ese man whātuatuanga, sili ele oki. Lala o ngā e olai, lala o ngā mako ako, lala o ngā sacrifice e mātou, e whaile me ele mako ki whaia, a wau tautu ua le whātuatuanga. So, le winga kara Paulo, a whapea o kupu mea ngā, sili ele oki. Ale mai Paulo I, ua mātou wola pe a whai tau te tū mau I le ali. You know, that's exactly how Savea feel. How Lavea feel, Sionge feel. That's how I feel. How Whenguki feel. Pea whapea e tū mautato I le whātua tua. Olea, we feel alive.
Ma ko ke feola. Waila le overwhelm ka malo Paul. For what thanks can we render to God for you in return for all the joy with which we rejoice before our God on your account? Le ai se upu, le ai se ngangana, le mawhaiunga wha leo, le loto whaftai le tua, onga lea, onga o le tō wola whātua tua. That's too much. Too much. Too much. No language. No vocab. Paulo o tangata upu mai, what words? We couldn't find a proper language. We couldn't find the vocab to express our thankfulness to God. Not because of any other thing, but because of your firm in the faith. Ono olo tu mau ile fatu tua. And that's how we ought to be. E Sauaina, e luluina, e awhatia, e tātou Sauaina. A makara Paulo, lafo tuina, e luluina, aele lafo tuina. E lui tauina, me whea ngai tātou mawhainga tā, aele whātu ila luina. Asia, au tātou me Yesu, Paulo na valea, lenga whai mai a Roma, au tātou male tua oi se, e whaasanga tau mai. O Kersiano la, e ao ona mara malama, e ei te me oso i tātou i whainga tā. O Kersiano e ao ona mara malama, e ei langa responsibility i le isi Kersiano in terms o le wha maa losi, ma le wha maa whanawhana. O Kersiano e whape nā ona whaavaele leilan sa walinga i a o nga moni a le fionga pa ia a le tua. You know, church, o le loku, o le whale a onga Kersiano. It's not just a place of worship. It's a place of learning. Many times people consider church, it's a place of just coming, lift our hands, jump up and down, cry, and then go home. No, it's a place where you learn about your God. You only worship God right when you know God right. May God bless your soul as you hear His word. Vi eo iovalo mātou tua whaftailo whamanatu mai i mātou tamā o le mātou sāwalinga e le whaingofi a o le aonga o le sona o e whasino mai e ala e lau whionga pa ia le mafutanga au na apostolo ma le ekalesia e Thessalonians le atua o mātou whaftai ai le ala ma le whasinonga o e whasino ia i mātou le atua whaftai ona o le sona le lei whaftai ona o onga tāua whaftai loa ngang pa ia lo mātou fisosoani sili. Whape nao na whamanatu ma whai loa ia i mātou. Lo mātou savalinga e iai teime e ui e whita ma whainga tā. Ai pe tai e te iai whaatasi ma i mātou. Mātou te taunu uai lava le taunu unga. O umana e saunia mo i mātou le atua. Whaftai au a whionga na mana waina. Whaftai au tangata na whaalongo i au a whionga le atua. Whaftai lo fisosoani mai o mātou maua ai, le nei mea ai e te tau male aso mo i mātou le li. Fo i le vi inga i lo suafa i mea silisili uma, o e whaia mo i mātou ona o Yesu. Amene. Amene.